Due to heavy rainfall, the road condition has escalated even worse in Mandai Block Baldum area. The local villagers are facing difficulties in passing through this road. The road reconstructions in Mandai Block Baldum area has not yet started despite after informing and demanding several times to the area representatives over the issue of road construction. Sini সমস্যা হাঙ্গাই তো মেন পয়লা আং মিডিয়ারनो হামबाय मारगोनाय फंसोगांनि তারপরে जों साना मथं हांगाय सिनाव पारा दाबो गियांगो कमपके सिनि 35 परबार मतो दङ हांगाय म लामांग तो अनेक बছর মানে 2010 लामा इचलिं बजाखादो 10 11 ओ हांगाय बजामा परे ओ जागा कायसा अब लुंगा आगिनि सिमिनो हांगाय जों अब कखंगाय ता आगिनि कोनो सानांगो সিপিএম तंखुरन हयते जों সিপিএম सरकार तंखुरन हयते अर कालबार बक्स रना बागै जों गो खायका सालायका सावै इनकरि खायका इन्जिनियार फाइ इनकरि खायका आफुर बंलिया तारपरे ताबुक सरकार काताल फाइम परे बसों अबनो सावै इनकरि खलायरिका ए कुनु कार्यकरि इंगा बाइक इंगे अब मेन गेटे किसा जेउ ताक सिसि रुट मानि आ सिसि रुट राजेन्द्रनि नक जरा खानानि कक्तमनि रबिराय नक तो रबिराय नक बाय राजेन्द्र नक जरा इन्जिनियार फाइ गोबां फाइ इनकरि खायथांका लामा मेप खायतलांखा सुइतलांखा तंगे ताबुक रिफुर हंगा आयं तिखे गुरितलां हंगा आ लामा ओंखाय यांखा फाइलिया Kalau kemudian tu, dalai kemudian lama sih yang lama no, cuma rilia, punya satu tangga tago, cuma rilia ta, cuma lagi sui map itu kerja, cuma map kayak cuma ni, mungkin cuma tu rajin cuma itu nih, kalau sih rilia ayo langkah kabar, cuma saya miabo. Kota kasar motor pakai no, oh lama pura tuh ikut lungkang oh, itu serai dok, school nih, ikut juga gana oh school, yang oh prai student keri himpan oh, serai tonggan 30 saja 35 jona. Bor thang phaila sunani ekdom birat kosto mo ang emile jungno koyo sini mandai ni egronong mandai ni emile jungno koyo nung phai kisa nai thedi nai omno kisa o lamon kisa sanction khai dari dati khai omno lama samna boge ang emile jungno koyo. Reported by Malin from Mandai Chinikhorang.